So let's start para sa ato ang next topic. So diri sa next topic na to kay addition rule. So diri we have here the following objectives: how to determine if two events are mutually exclusive and how to use addition rule to find the probability of two events. So diri sa atong i-discuss na atay mutually exclusive events. So pag naatay duha ka events A and B, okay, in the occurring sequence, matawag lang nato siya og mutually exclusive pag walay intersection ang duha. Okay? So if we have probability of A and B, so pag naatay word nga and, meaning intersection na siya, okay, the two events nga the same nga mag-occur, or pwede ta moingon og probability A or B. Okay? Sa probability A o B, that is union ang ginagamit ani. Okay? So para mas masabdan nato unsa nang mutual exclusive, if we have two events A and B, ang A at saka B cannot occur at the same time. So meaning walang magkapareha na element or walang magkapareha na occurrence sa duha ka event. Okay? So makita nato diri sa Venn diagram shows the relationship between events that are mutually exclusive events. So kung makita nato diri, A and B are mutually exclusive. Meaning kung makita nimo mo ni siya ang event A, kani nga color blue nga circle, then ang color blue nato is another circle nato, wala intersection ang duha. So matawag siya mutually exclusive. So fully klaro ni ha. And of course, matawag po nato not mutually exclusive pag merong intersection A and B. So ang ginagamit nato nga and, kay mo na siya ang intersection ha. Meaning merong magkapareha na element or sa event A at saka sa event E, ay sa event A at saka event B na pareha nga element. So we have here the following example: mutually exclusive events. Decide if the events are mutually exclusive and then explain your reasoning. So we have here the event A, roll 3 on a die. So naatay 3, then napod tay roll na pud kag 4 on the die. Do you think naa ba intersection ang duha? So the answer ani kay wala. Of course kung mag-roll ka og dice, okay, ang first outcome kay 3, then the second outcome kay 4. So wala intersection. Nasabtan siya. Kaya syempre, ang die nato is 3, ang isa na pud nga die is 4. Wala intersection. Kano sa man magka-intersection or kanang not mutually exclusive? Kasi yung number 1 is mutually exclusive sila. Okay? So sa number 2, randomly select a male student. Dayon, sa event B, select a nursing major. So sa nursing major, di ka kaingon kung male or female na siya. Di ba? So that's why the events are not mutually exclusive. Kaya naapod tayo male nga nursing major. Kaya diri specific ra jud male student. Dayon sa nursing na pod for the event B, wala ka kabalo kung naabay male or female. No, di man pasabot porket nursing major kay puro bae tanan, no? Dapat po lalaki nga nursing major, di ba? So, na intersection. So makaingon tag not mutually exclusive. How about number 3? Event A and B. So sa event A, randomly select a blood donor with type O. Okay, so again, specific siya kay type O blood. Then randomly select a female blood donor. So sa female blood donor, di ka kaingon unsa yung blood type. Okay, possible O pod na siya. Or basin A or B or AB, di ka kaingon. No? So broad kayo ang pagkaingon nga female blood donor kay basin possible na O ang blood type ato. No? So they are not mutually exclusive. Na ay possible nga na intersection. Nakakuha ba ang not mutually exclusive sa number 2 at 3? Okay? So next, addition rule. So sa addition rule, for the probability of A or B, we have the probability that the events A or B will occur. So ang ato ang notation ani, that is probability of A or B. That is union ang paggamit aning or is given by the probability of A and B. A or B is just equal to the probability of A plus probability of B minus the intersection probability of A and B. Okay? So mo ni ang formula
sa addition rule. So hopefully isulat na ninyo sa inyong notebook ha, ka-importante jud ni na mga formula. Mao na siya ang addition rule. Probability sa A, event A, i-add mo siya sa probability sa event B, then i-minus din mo siya sa probability A and B, that is their intersection. Okay? Para ni siya sa not mutually exclusive. Pero pag mutually exclusive gali ang duha ka event nato A and B, then you can write this formula. Probability A or B is just equal to probability of A plus probability of B. That is the mutually exclusive events. Meaning wala intersection ang duha ka event. Okay? So we have here the following example. You select a card from the standard deck. Find the probability that the card is a 4 or an ace. So natay word nga or, meaning this is union. We can use the formula sa addition rule. Okay? So meaning probability of 4, okay, plus probability sa ace. Nara din ang ubos ang answer key. Minus pa jud sa ila ang intersection. Pag naa. Okay? Probability of 4 and ace. Kung na intersection, kung wala, 0. Nasabta na siya. Probability of 4 plus probability of ace minus probability of 4 and ace. Pero as you can see naman, ang 4 at saka ace, wala naman sigurong 4 ace na deck na card. Di ba wala? Kasi ang ace is just 1. Di ba? Ace, heart, diamond, club, or hearts. Wala naman. Di ba? So kung makita niyo diri sa Venn diagram, in this diagram, wala silang intersection kasi yung 4 it's either heart, ace, diamond, club. So naara na sa inato na element, then inato sa ace. So walang intersection. So that's why you write this formula. Probability of 4 or ace is just equal to probability of 4 plus probability of ace. So pila man kabuk ang 4? It's just 4. Pila man kabuk, di ba upat? Kani sa club, diamond, hearts, and spades. So 4 over 52 plus 4 over 52. So your answer here is 2 over 13. Nakuha, you can use your calculator para sa denominator 2 over 13. I-divide lang nimo or you can use decimal. Okay? So next na ito nga question, number 2. You roll a die. Find the probability of a rolling a number less than 3 or rolling an odd number. So as you can see, rolling odd number and less than 3. So ano yung mga probability na less than 3? Ano yung mga probability possible outcomes na less than 3? Ano yung mga less than 3 na to? 'Di ba? Ang less than 3 kay 1, 2 sa roll of dice. O 'di ba? Duha ra ka bukoy labot ang 3. Di man siya less than or equal. Dayon, rolling an odd number. So ano yung mga odd number na to? 1, 3, okay? Dayon 5. Mora na siya ang rolling odd number. So as you can see, na intersection yung 1. Kasi less than a 3, na 1, apil ana. Then rolling an odd number, kasama yung 1. So merong intersection. Okay? So ang pagsulat, you can use the addition rule of the probability. Probability of less than 3 plus probability of odd number minus yung probability natong less than 3 and the odd number. Okay? So pila man tong less than 3, di ba ningon ko ang less than 3 kay 1 og 2 ra man na siya nga element. So duha ra ka buok, 2 over 6 para sa less than 3. Klaro ba? And then probability of the odd number, pila man ka buok, 3 over 6. Ano yung mga odd number? Kakasulat ko lang 1, 3 at saka 5. Mora na mga elements ana sa event. Dayon, unsa man ang probability less than 3 and odd. Meaning this is the intersection. Ano yung intersection na lang dalawa? 'Di ba? Meron yung 1. So 1 over 6. Yun ang ima-minus mo. Okay? So your answer here is 4 over 6. Kasi 5 over 6 minus 1, so 4 over 6. So 2 over 3. Nag-reduce lang ka. So your answer is 0.667. So kung makita niyo mo dito sa Venn diagram na to, mo ni siya ang probability nga odd. Dahil probability na to nga less than 3. 1 og 2 raman. So meron tayong intersection na 1. Yung walay labot, 4 og 6 raman to. So the answer is 2 over 3.
Okay? So practice lang jud mo ha kay ano jud na siya. Practice makes perfect. Okay, kay manggawas gyapon ni siya sa ato ang multiple choice sa Google Classroom nato. So again, we try this. A die is rolled. Find the probability of rolling 6 or an odd number. Ano yung rolling 6? Isa raman ka buok, rolling 6 raman. So simple event ra na, 'di ba? That is 1/6. Okay? Probability pud na nga odd number, 'di ba? 1, 3, 5. 'Di ba? So the answer ana kay 3/6. 'Di ba? Wala intersection. 'Di ba? Walang intersection. So ang answer ni mo ani 1/6 plus 3/6. So your answer here is 4/6. Nakuha ba ang number 1? Kani, select a card from the standard deck, then find the probability that the card is a face card or a heart. So pila man ang probability nga face ang card? Face card. Face card. Di ba mga face yung ninawong, Jack, Queen, King. Di ba tulo ka buhok? Times 4, kay naman tayo heart, diamonds, club, then spade. Okay? So 3 times 4, 12. 12/52. Di ba? Dayon, probability of heart or heart. So ano yung sa heart? Pila man ka buhok hearts? Diba 13? 13/52. So na ba intersection? Yes. There is an intersection sa face heart. Diba? Face card, face o end. Ang atong isulat diri ha, and heart. Pila man ka buhok yung may face heart? Diba naatay heart king, heart queen, heart jack. Tama. So your answer here is 3/52. So mo na nimong answer. 12/52 plus 13/52 minus 3/52. Nakuha siya. So your answer is 22. Tama, 22/52. That's your answer. Okay? So ang nahitabo diri ha, dili mutual exclusive kay nama intersection. So i-minus nimo ang 3/52. Okay? So next na nato diri, nata example 3, finding probability of mutual exclusive events. So the frequency distribution shows the volume of sales in dollars and the number of months in which a sale representative reached each sales level during the past 3 years. If this sales pattern continues, what is the probability that the sales representative will sell between $75,000 and $124,999 each in the next month? So we have here the following months given na, tapos yung sales volume in this table. So the question here is, what is the probability that the sales representative sell between 75, o diri ka mag-start, hantod 124,999 kana. So wala kay intersection ani, igo ra nimo na i-add 7 over i-total lang nimo ni siya para sa sample space, pila naman ang total ana. So probability of event A kani, then probability of event B kani. Nakuha siya. So ang total ani, kung i-total nimo ning months 36 nakuha. So meaning 7/36 plus 9/36. Walang intersection dyan. Meaning it mutually exclusive sila. Tama? So ang nahitabo 16/36. Inato ra ka sa yun. Okay, matamatahon ra man na. You have to understand the problem lang. 7/36 plus 9/36. Wala mutual exclusive. Okay? Wala nang minus. Kaya wala namang intersection. Kanilang ang kinahanglan. Okay? Basta mutual exclusive ang events. Sige. So, proceed. Dito sa example 4, using addition rule to find probabilities. So, we have here a blood bank catalogs
the types of blood, including positive or negative RH factor given by donors during the last 5 days. The number of donors who gave each blood type is shown in the table. The donor is selected at random. So natay table na diri, given na. So you have to analyze lang natay blood type O, A, B at saka AB. Tapos ang total ana. RH factor natay positive and negative. Then total dahil ana. Find the probability that a donor has a type O or a type A blood. So pila man ang total sa type O? So sa man ang type A blood, total po dana. No, regardless kung sa yung RH factor. So ang pagsulat lang ana, probability of type O, isulat jud nimo ni. Type O para sa first event or meaning union, okay, sa type A. Okay? Meron bang intersection sa naitabuan ni, di ba? Wala kay lahi man ng type O type A, wala man intersection dira. Di ba? So ang naitabo, ang kuhaon lang nimo ang total kani 184, this is the grand total, 409. So 184 over 409 plus 164 over 409. Moro na imong answer. Use your calculator lang dayon para maka-answer ka sa final answer. Pwede decimal ang answer nimo diri. Okay, so your answer is 0.851. Na-subtan ba siya ang atuang number 1? Waon lang nimo ang type O or type A blood. Diri ra katanaw sa total niya. Then i-divide mo siya grand total. Sa number 2 naman, find the probability that a donor has a type B blood or RH negative. Meron bang intersection? Kani man ang pasabot niya. Type B blood. So pila man ang total sa type B blood? 45 over 409 para sa type B blood. Sa RH negative, gusto man ng total sa RH negative kani. Tanan blood type, basta negative lang. So 28 plus 25 plus 8 plus 4, so 65. So 65 divided by 409. Minus, bakit may minus? Kasi mayroong intersection. Kani, the type B blood nato negative. Okay? So nakuha siya. So ang nahitabo diri minus nimo siya sa intersection 8 over 409. So ina na ang pagsulat. 45 over 409. Mo na siya ang ato ang type B na blood. Dayon plus the RH negative 65 over 409. Asa siya gikan kaniha? Ang total sa RH negative nato 65 over 409. Okay? So minus nato sa intersection probability of type B and RH negative, that is 8 over 409. Nakuha siya, asa gikan ng 8 kani. Kaya nga naman, naamang go intersection sa type blood nato nga B at saka RH negative nato. 8 over 409. Nakuha. So use your calculator, then your answer is 0.249. Okay? So about this one, type B, then AB blood. AB blood. So wala intersection kay type B or AB blood. So ano yung type B? Kani, di ba? Type B, 45 over 409 plus type AB nato, 16. Di ba? 16 over 409. So mo ni mo answer, i-add lang na siya. Use your calculator. So mo ni mo answer, wala intersection sa number 1 diri. So try it yourself, ha? How about this one? Type O blood then RH positive. Type O blood or RH positive. Ano yung type O? Kani. Di ba? Ang type O is 184 over 409 para sa type O. Di ba? Plus, ano yung RH positive? Kani. Di ba? So ang total ana is 344. Naka-follow ba? Over 409. Waa lang jud ang total. 344 over 409 para sa RH positive minus. Bakit may minus? Kasi merong intersection.
Ano yung intersection sa type O at saka na RH positive? 156. Okay? 156 over 409. So, mo na imo ang answer. Okay? Use your calculator lang dayon. Okay? So, nakuha ba? Actually, kaya ra jud kayo ninyo na. Basta, kabalo lang mo sabot sa problem. And again, dire na kumukuha sa inyo assignment, quiz, and exam. So, make sure nga, ang zero ninyo ni tanan, okay, para maka-practice jud mo. And that's it.